Ovo nije broj 9. Hajde da pokušamo ponovo. Zdravo, drugari. Danas sam bio na pecanju, ali nisam pecao ribe. Pecao sam brojeve. Hoćete li da pecamo zajedno? Bože, koji je ovo broj? Ovo nije broj 9. Hajde da pokušamo ponovo. Devet. 10. Hajde da ponovimo koje smo brojeve upecali danas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvala vam, drugari, što ste mi pomogli da upecam sve ove brojeve.